Na 40. Međunarodnom sajmu turizma specijalna bolnica Čigota je po prvi put dodelila nagradu pod nazivom Čigotina zvezda. Osoba koja je u okviru Čigotinog programa u prethodnih godinu dana izgubila najviše kilograma nosilac je ove nagrade. Čigotina zvezda smršala je rekordnih 53 kilograma. Čigotin program za redukciju telesne težine postoji blizu 30 godina i za ovo vreme je kroz njega prošlo oko 45.000 korisnika. Boravio sam 6 meseci, skinuo sam 53 kg za 6 meseci. To je više od 50% posla koji sam planirao da odradim. Ove godine, ako Bog da, u maju sam planirao opet da odem da se finiširam ostatak da skinem, koji je potreban. Mnogo je bitna ta izolacija, u svemu tome, kući nikada bih postigao, recimo, rezultat koji sam postigao. Način ishrane koji dobijamo gore, stručan tim ljudi koji nas prati svakodnevno. Svima bih poručio da koji nisu bili da probaju, da osjete Čigotu, da Čigota, bukvalno način života sam promijenio uz Čigotin program, Čigotinu ishranu. Došao sam na Čigotu sa 208 kg, sad sam negdje oko 150, jer sam po povratku još kući uz korekciju ishrane skinuo, ja sam nastavio taj. Cilj programa je na prvo mjesto promocija zdravih stilova života i normalno redukcija telesne težine kod naših korisnika, što mi veoma uspješno već dugi niz godina ostvarujemo, a do sada je bilo negdje oko, kažem, 45.000 korisnika sa velikim uspjehom. U prosjeku za 2 nedelje naši korisnici izgube do 6 kg, nešto malo više muški korisnici, dok gospođe, odnosno žene, smršaju oko 5 do 6 kg. Prednost našeg programa je što poštuje taj multidisciplinarni pristup rešavanju problema gojaznosti, a to podrazumeva da sa našim korisnicima radi tim stručnjaka, koji opet vođa programa je specijalista interne medicine, to jest ja. Zatim uključeni su psiholog, nutricionista, specijalisti fizikalne medicine, sestre, medicinske sestre, rekreatori, zatim psiholog. Kažem, ceo medicinski tim je na raspolaganju našim korisnicima u trajanju non stop, znači u trajanju 24 sata. Godišnje bude negdje oko 1500 korisnika. Taj broj oscilira, kažem, uvijek postoji želja da taj broj korisnika bude veći. Mi se trudimo osvežavanjem programa, nuđenjem novih usluga, animacijom naših korisnika, poboljšanjem estetike ishrane uz normalno poštovanje svih onih neophodnih postulata hipokalorijske ishrane, također uvođenjem novih vežbi, sve u cilju, kažem, privlačenja većeg broja gostiju i normalno zadovoljstva naših korisnika.